Saudara sekalian, inilah kegiatan warga pesisir pantai Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan. Keseharian warga di sini menarik buka darat, dalam menangkap ikan dalam sehari mungkin bisa 3 atau 4 kali. Jaring ditebar di laut. Di laut, karo engkau cenara, dare bukan rakan ber, lambulan sepo di laut, karo engkau cenara, dare bukan rakan ber, lambulan sepo di laut, karo engkau cenara, sepo di laut, karo engkau cenara, Dare bukan rakan ber, lambulan sepo di laut, karo engkau cenara, Dare bukan rakan ber, lambulan sepo di laut,